Kalkan şaraya kalacak katta namı kadar. Kim koydu bunu beni aslında? Bismillahirrahmanirrahim. Koy beni. Bak katta koçaga şunu koyardı. Mardım bilmeyeyim ki mardım bir tepsi ötedi. Şöyle kılmaca mardım bakar. Vah böyle Sinan'ı market işledi ya şu YouTube var. Şu hayrodan çıkar da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam kızım. Hazır baktı uzun köteli bir oyun alma köteli var ya bunu. Yine kanca usta jorlaptı. Şeyde bu. Vah. Mardım yolu sıra şimdi sesini koyardım ben baktım gelirsen ki. Ay vay çarşaf aldım ey. Assalamualaikum. Sore doktor var mı? Benim salon. Ha? Benim salon. Benim salon. Şunu bir şeyler benim salon. Ne dedim şunu yapalım. Soğuktu kadar bana aşk et yanına kadar. Oturtma ya kadar kadar. Ulan çıkıp gitti beni oturdu. Oturtma ya kadar bekliyor da bakmasaydı. Oye, kaçın nerede kaldı? Çok mu şey kaldı? Bu kadar ciret var. Ah, doktor, okşayayım ki doktorlar şimdi ki. He. Yok canım. Ne oldu kralı? Şaralaydı kan. Alo. Kalau doktorlar kan asan bersih. Çok sungguh cerita tadi kan. Ne kadar kan? Bir bakıda bir sanket. Oke. Basın. Itu parmağın davasını cimen de bakırsa doktora oketmem. Bakaya yaşlı davası. Hayrat yazmıyor da. Kızım önce Kobneyiz önce bir işini. Bugün falan önce bir. Doktor sahip. Sağsız mı? Assalamualaikum. Siap mah kuasa bu önce bir işini. Ya mesti saya kan. Ne ucapan apa kasih? Kasih önce joy mas. Mau önce marizora mau oynamaya koyuyorum. Cuma benim önce bir işini. Bunu siz kim hay? Bu forma. Ne ya kudu tam kuşun hava sardas onu bir koyayım. Una da josh bonim. Itu film. Itu film. Müşkil değil. Önce bonim. Ini masuk ne? Ha, Amerika. Bunu çeçe mi? Una. Baliau bekas şimdi önce bonim da josh bonim. Şu mayına Kaça baklı kan doktor. Afsaneyi ki koymayı. Maya gözüm çaparım. Kuşuna. Gözüm çaparım kalın. Ne olacaksın? Bu forma. خوش آمدید. سلامت بولم. خب بیاد جان خوش آمدید. بفرمایید که مشکل داشتین. Yaxshisiz doktor sahib? سلامت باشین بخیر باشین. اسم شما چی است؟ Mening otim Ma'lum Palvon deydi. Salomat Palvon ha? خب پروانه کرد. خوش آمدید. Bo'lay vaqita kelib
o'sha yutuq barmog'i ko'p mahkam davosi bor ekan. Xo'p. Bavar qiling, alhamdulillah, avval shifoni avval Xudo beradi, undan keyin duo mana shu sizlarga yutuq barmog'i davosi edi ki men yaxshi bo'ldim, xo'p? Men mana shu bugun qishlog'imizdan yana kelib keldim to'g'ri sizlarga ham bir tashakkurlik qilayin deb. Ham menga shu yutuq barmog'ini belori davoisini bering. Xo'p. Beda jo'tadi davoisini bering, zukamda davoisini bering. Midanikini bering. Ma'lumsa bilan jeb deb aytar, midasi hazm qilolmaydi, xo'p? Xullas, mardim aytadi shu yutuq farmoni davosini olib kelgan deydi. Men hamma ma'lum bavar qiling maqtaydi, xo'p? Xudodan xayr bersin sizlarga. Menga bilan palostiga, bilan bo'jiga mas'ul olib bering, hammasini men olib boray qishloqqa tavsiq qilaman. Xo'p, Pahlavon aka, Pahlavon bo'ldi nomida. Salomat palvon. Salomat Pahlavon aka. Xush omadin. موضوعات صحی قسمی هست که باید مریض معاینه شود، باید تشخیص بدیم که چی مریضی داره. فعلا فصل زمستان است، یک کسی مثلا زکام میشه، ریزش میشه، کمر درد میشه، صحیح است، یا مثلا پای درد میشه. ولی ما هر کس که دوا بدیم اون اول معاینه میکنیم، برش نسخه میتیم، ما بخشیم بخیر نسخه میتیم، از روی همون کدام مشکل دردی که دارین از روی همون برتون دوا انا دواخانه لقا بیرد که اونش نین ایسا نه. خب صحیح است، یگان مشکلی مثلا سختی است یا سرت مثلا درد میکنه با او یک دوا میده که تسکین درد است. حالا ما اینجا مثلا این شرکت ایتوک فارما یا دفتر ایتوک فارما که است، این تولیدات خالص وطن است که در کشور خودمون افغانستان جور میشه. اینا از اون خاطر ما بسیار دواهای با کیفیت آوردیم که مطابق با همون مریضی باید داده شود. علیسا بیر بومی بله نمیشه که مثلا ناانصاف دوا برش بدیم. حالا شما بیشتر کدام دوا استفاده کردید؟ ولی دکتر صاحب درد سراب جد من باور کنید بیلاور منگا بار تشاور منگا بار بیدار جانم بشه تکلیف میده منگا بار میده در رودلرم مثلا ویلو جات رافق مشتی رودا منگا بار تکلیف گرده منگا بار بیدار نامچه تاش هر بقال باور کنم وکن دکتر کا بار تو یک خود تاشون گرده میشه که خب خب شفا را مطال میده. ما بخیر دوایی که شما شکر دکتر کا بارغانыңызға мен айттым, шынайдым. Асан که شیتو فرمان دواسن бербеді. Alhamdulillah Xudoga shukr yaxshi men hali. Ko'ring nom Xudo bexir. Bozor deb o'qim. Men ki maqtabim ne? Maqtabim ki qishqamizga ham aytadi ki menga endi yutuq farmon davosini olib kelgin deydi. Voqean yaxshi ekan deydi, xo'p. Shuning uchun men menga bersangiz men olib borsam dedim shafo. حالا من یک نسخه داشتم میتونم بخیر برین در قریه همین مشکلاتی که مردم دارن براشون بگوییم که این قسم دواهای با کیفیت تولید وطن زمین دفتر ایتوک فارما یا در هر دواخانه‌ای که بخواید پیدا میشه. شما میتونین مراجعه کنین. لیکن وزیرشون کسن. بسیار خوب میشه. بیاین مشکل نداره، ما خودمون تشخیص میدیم، معاینه میکنیم، بدون مشکل نداره. صحیح. گوزمو مثلا با مایتی من وزیر کسن شده خیلی آدرسن برم. درست است مشکل. خیر کنین دکتر. من تو داد باسم دکتر صاحب چگه بیا دالو کنم. این طرف خونه میتونیم دو طرف کنیم. ولی دکتر صاحب اگر هوایم سوق من رخصت بشنز من کسم جلوم مزاق. بسیار خوب پروانه که بفرمایید این نسخه شما. من دوا برین من رسمه. از روی همین میتونید دوا بگیرین. بلیان. میتونید دوا. من که نوشته کنه؟ بلیان. همین کسایی که در قریه و مثلا در شهر و هر جایی که دوستای شما مریض هستن میتونید اونها رو هم دعوت بکنید. من همه سایت من کنید رفت. خداوند خیر برسن. رئیس شرکت ایتوک فارما خداوند خیر برسن. واقعا کارمندlarga هم دکترlarga همه خداوند خیر برسن. واقعا تولید وطن افتخار وطنdir. بله باید باور کنم پاکستان دواسini jeyman desa men ham chiqib ketgan edim. Mehmon bali. O'sha yakkosh qaytadan beri ایتوک فارما دواسini jeyman alhamdulillah o'zimga bir kuch-quvvat kelib talaydi, xo'p. Farq میکنه بله. های خیر در افغانستان شرکت‌ها جور شدگی است دوا ساخته میشه، مشکل نیست، ما در خدمت شماستیم. خب بازم خیر کنین دکتر صاحب. من بردم قشتاغimizga bir chakadan hammasiga aytaman, xullas kelsin yutuq farmadan davo olsin. بسیار خوب. در خدمت هستیم. Buni o'zi shu qutisi millionga arziydi bilganda, xo'p. Bovoz bilan qarang. Tashakkur. Sizlarga o'zi so'ragan mazmun. Xo'p, bozam tashakkur qilmayman. Nima qilasan kelaman-da.